Ogwo Monday ndugoka. Monday kire holiday state yakire hau kaitora mutirina geke atia. Niguo munene ndiuma na uru. No kugweta. Sisi tura mutirina ge negetha akahota kuruta wira ucio. Yes. And ndakora ni ndero all of a sudden she is very clever. She's becoming clever all of a sudden. She has become very clever. Yeah, I saw a switch that I touched and she became clever. Hey, you did not touch she has me. become very clever. Now the only thing she has not done is going on top of the table. Yeah. So we wish you happy Good Friday. I will give myself 16 years for the table. Hi, mama. Mukorosto. Yai mama. Tugikinyaga turu andu makuone. Ona ndirauga ni Jora mwage koba matirakuona ati na cameraman ni muriu. matigatuhurire kish muno. Kish ndakahutio ni mundu wa muthucio. Kish ndakahutio. Niwe tunyitirire mwena ucio na ninga kunyitirira mwena uyu. Well done. Kuratuika you become very clever. I can tell who said that. Kwanza how all of a sudden. Ate kirete ginya tumbo kati. Asa hau ni makuhenia. Atire andu nderoneka. Ne top irabatira. Ona nekere ona ne kara yayo. Hau hena karaini ka brown. Ni kara. Yes. Mundu amehutira igota. Ucio na motiga mwacitiga guku ni ndiraciona ni njega. Na ni iragethoma. Nice. Ruto ginya gakiukithagia guku gutiga kige kamwe kagurukire. Ndona kou andu ni magurukaga na kubaidwo na ni athia akaguruka. Ni athiaga uguo akarekia. They are doing very 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 good. 2 weeks break. Then we are back on the 20th of April. That is so nice. Umageithie muno, pass our regards. Riu andu aya ni andu tondu maraji kunjuria ndeto cia kabagara na mbera na macani ngariwo honestly. Wakimonirie ni kuaga goodies. On top of guthoma kiraini ingi ni metirie mbera. Mukoroste super ubeba goods. Tugukimahangira. Tukuharira kamushara ga guku Rwanda Development Board Visit Rwanda. Na lazima museme kumambo ya kuvisit Rwanda. Ngetha maundu magikorwo me very good and very nice. Tutigagicemania rucio bara-ini ya Dondi na Odi. Oh yes. Crop top yangu iko ready. Tuthie tuka support. Imeandikwa Dondi na Odi. Of course. Wapatie tiko watu mbao. Gathemba asipokuja pia Tuesday asikuje. Kukuja wapi Mukoroste? Hiyo Odi itatupatia kitu ya kufanyia watoto shopping huku. Wapi uko kwa Dodi na Dodi? Mtu mwenye tu hata kuja ni nani? Ni Dibulju atakuwa job. Nitakuja ndapitia before. Niko tu nitapitia before juu niko tu mtaani. Yo. Chef Gathemba wa team Shanjamuka ni aratwikire wa kuhurira muthoni wa Kiruba thimu tondu muthoni wa Kiruba ni aragithiete kaufuka wiki igiri. No riu marakiona weekend ndingikorwo ĩ njega muthoni wa Kiruba atari area. No riu wa Kiruba aramucokeria na aramwira uria mabundithitie Stacy ni abatie gukorwo akiruta wira wake mwega. No riu muthoni wa Kiruba feedback iria aragia kuma kuri mashabiki ararwo ati Stacy sawa biũ kuonania ni anyitite wira ucio wega biũ. Na nginya Chef Gathemba ni arakiuga nake wira no araruta wega na DJ Bidbull ari okuo biũ. Na riu kwi shabiki agiukite comment section etagwo Susan ni acengire na love emojis na kuga that is so lovely baby top na kupendea roho safi.